media kapurno ini kuilana kubuka grano kulmaya pare central committee district committee central advisory committee agutla town committee block committee kono toyo kaisa koksa panda meeting place around 6 June foundation day with the foundation day in 6 June apna toyo sintini koksa lagi sini 28 block nomor sini political block o 28 political block no taklai ni disiwa foundation day palaja o kokna no sini kesal lagi tai foundation day kana utek palai sini kita blek so jong tono no sini foundation day wo sini di pramotha YTF TWF dan sini elected MDC sini MLA stroke dan sini borang gena senior leader ro jok tono no dingwe taklai ni foundation de no kurung kotom kotom dodom kai na to khanya no ba am tono no bokota ambai সেন্ট্রাল হইতে কাইসা কোন পতরকে খাইজাক লাগতো তখন খাইজাক নাই central committee salaya taklai central committee mane no jong sini block committee o khaikan kai sini central committee ni jara leaders ro of janjani block elakaro যেখানে जोंनो इनभाइट खाइजाबो जों आजागानो थांनाय जोंनि जतो सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंनि लिडार्स अफ आरो थांनि कारण जोंबो ब्लकनि आमदानि बर' न जों सेन्ट्रेलाव जों जोंनि जतोनि न जानजानि आमजाय दं जानजानि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बडिमानि एलाका याकबा जानजानि ब्लक दं आ एलाकारो जों जानजानि ब्लकनो मा थांनाय अबबो पगिया जे जागा इनभाइट खालायो जोंनो जे जागा खालामो जों आजागानो जों जोंनि जतो सेन्ट्रेल कमिटिनि बुराम गोनां जों बुकजों जों आंबो एटेन्ड खालायलायनाय आबो नखर साबलाय 6 जुन 6 जुन 6 जुन जों फाउन्डेसन दे ताकलाय बायखौ 5 बছर जानायनिफ्राय TWF बुबाग्राजों समजायलिबाय बुबाग्रानो जों खुलमाय आफा हामबाय